Voin hi July ni somni paruk thotan ni nia viewar zong te cholka thar du sangna chibai kan buk veka chau Myanmar lam thuthar kan ngai thalenga chumi nuwa wall news thenkhat kan bi kwal le thuak bokang Myanmar ram sual sipai ten an o be mek na hnuaya beile tu nam sipai tangkai berte zingami karen National Liberation Army KNLA te chuan June thla tanga July thla chung hian sual sipai Tatmadaw za somriat chuang an kam lum to KNLA 5 Brigade 2.2 Colonel So Clear do chuan he thu hi media mi te hena soin chiang taka kan soi thei chu military za somwa chuang June thla chungin kan da thatwa July cholka tirkha military mi som kan da thabok tin a soi sarkar sipai border guard force zingami mi panga in karen National Liberation Army hi anzom ni in a soibok KNLA hi an operation area anana chuan Tatmadaw te hi an da nil nei le a karen namta na zalena sol tu ni in min aung hlai nga le a sipai ten democracy sarkar paitha a thunei na an in pek chop du lowa mi puita na beile tu nam sipai changkai tak an ni July ni somni pali khan Sagain region Indo to Myanmar border Tamu township Tamu security group TSG le military council sual sipai te in machonin an in khuain wai chiama sipai lama mi pakwa an thi thu report donani he in khana thlenna chan TSG thu chuata landan chuan sipai tirka piu soti ral thuam keng polin military council sipai te TSG cyclone force te in kulna hun ko mutuma an kalna lama TSG force te inang sigin in kana athlengta ani atir lama an in ka thuna military council sipai panga thi in liam an omnuala anwa piu so thi polami mi pakhat meitei helzinga mi pakhat le military council sipai pali an vain mi pakwa an thi ni in report ani he in kana hian TSG force lama tu ma thi le liam an omlo thu an ta langbok Tamu township chunga hian thu reina lak ani nu thani vela tangin in kana achuak zau thina sipai lamin Manipur hel meitei ho chanrol puin tual chung mi puiral thuam keng pole ku ki then ka chu bituma nein an ve deuh reng ni in report kan dong covid thrileng laka Myanmar military sarkar chu abeidongin chawrau e ka thaita ani bermai a sipai te po vaccine ala pe theilowa sarkar siamtum Myanmar sipai fir ten covid thrileng laka himnan mi puite han buai pui theitura malangna an nei chu soilo an huang chung sipai mun pui apo ni tin covid 19 wanga thi mithi buai pui sen lo an nei tareng mai sia Myanmar rama nambil ral thuam keng pol ethnic arm organization sang ten sarkarin chan tur awm tak lo wangin mani rem hrian in an bial chung mi puite tan an che chuak taloma Arakan state Arakan army ten an mi puite chu pon chuak lo turin stay at home chunga tan July ni somni changa August ni di thleng an puang mi amai an thu chua zom ro chu apoi zo gang ti bak an soi tam lo an kot thler zonga VLTF te duty ngai lewin are ngal duak ani hun tiama zo huna atul dana zerin stay at home hun chung an pot sei le don ani ome hemi hun chunga mihar sa zoltan eide in chung changa khotlang to mai polten an boi pui mai don ani mi pui than tin sarkar adin lai chuan covid sileng do konga nambil ral thum keng polten sarkar malang na chu khotlang foi tu ten en tang rolin an zo mai thina February ni khata tanga mi pui sarkar laka thuneina an pong lak nu khan military council sarkar hian covid sileng do lama rilru ape man meu lo a sarkar din hena turin ama do dal tu tenen hun zong mangin an in beirenga Myanmar sarkar chel tu kani in tisi sipai fir khowin sileng an boi pui thei tak si lo wang hian nationwide ceasefire agreement in ka haina thutung ziak to nambil ral thuam keng in telkom NCA le ethnic arm organization ho chuan covid sileng laka mi pui himnan covid 19 situation management committee
CSMC an din ta ti ni somni pali July khan thu chu an siam rup mai ti PPST chuan apuang PPST chu nam bil ral thuam keng pol soma tanga huai tu te tang ruala din ani CSMC chuan an malak a chak zawk nan ram chunga stakeholder baka rampona international level por sang te nen kan tang ho don ani anti COVID-19 Srilenga huatak em awangin nam bil ral thuam keng pol ten military sarkar hak zo lovin mani in buaipuin COVID vaccine injection an mi le sa te nena an pedim diam to loma ma lamek pu an om Sunset Marlama SSPP huam chunga an ral thuam keng pol ten an bil chung mi puite chu COVID in Vietnam vaccine an petwa mi pui nuai nga tan damdoi an cha chuak le mek bok an hu pak tok China siam Sinovac an mangmaya he vaccine hi voi khat injection atok mai ani omani an huam chunga mai tom le inkal polo nan mai ruam hanna khau tak an siam bok ani Marzar Trangrual Pol tia hriat Northern Alliance ten an huam chunga vaccine an pek ang bokin Arakan Army point malak an tum mek ani Myanmar ral thuam keng pol lian ber wa nam omna wa self administrative area chuan thai ram ri hula omtegin vaccine an in chiu zo to NDAA point an bil chunga min huai khat chu vaccine an pek to thuan soi boka KIA le KIO te po an control na bil chunga mi puite chu vaccine an in pediam to bok ani MNDAA pol le KNLA pol ten bil chung mi puite tan Srileng vena damdoi an buai pui meka Military Council sipai sarkar in a control na hun pui joka COVID Srileng an do he lawa Yangon khopuya ni tin mithi sangkhasani chuang an omrenga zofa ta chena ta han kalimyo phaya mi somni tanga somthum ni tin thiji ang an ne bok Military Council sarkar chuan COVID vaccine hi China le Russia siam a cha chuak mek ni na soya a cha chu hi maktaloi ni emolek ani sia Myanmar ram mi pui maktaloi somnga panga tan chuan abei tham hle ani Military sarkar hoya Health Department chuan Myanmar ram a Srileng wangin July ni somni pali thlengin mi sangruk jasari somnga poruk thito in anta langa an figure hi ataka nunna chan tenen ai mil lo le National Unity Government po in ngoi mai an tumbik talawa vaccine mi puite hena aranglama peturin ruam manna an siam ve bok sual sipai te hian an ti boilo chuan engemaw chen ma an la thei don ani Myanmar a COVID-19 in kaidana kalpui ani dan chu Asian ramzinga din mun cheber le la om thei bera a om thu European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation ECHO chuan July ni somni pani kan thu chu siamin an talang UNOCHA point thu nei na la tu sipain in en kolna damdoi man ru athunun dante ram chunga sipai thu nei na dodal na te sum dona tluk chia dante ramdangin an en san dante chuan khovela china ra phak bera in balut tur ang ani thu an soi chuaka thu chua chuan COVID-19 in kaidana chu ram chunga rang takin a thleng meka Christian lama in engkol na thalo ram tan chuan COVID sipui chu a thang lian zel mai don ani mel ti in an talang sual sipai te chin chia china July ni somni pani khan COVID si kaidam lo sangruk somko pathum omin zanei somli pasarian thia in kai chon dan za somthum pasari parsen ania achak to he ani chu wangin COVID si laka in vena lam ngor tak kalpui atul to takzet ti in ECHO chuan thu chu a antalang ani ole World News Bengver zual then kat ngai thlak chun zom zelang khothlang ram sang a sarkarin COVID-19 si leng wanga kuakena dana siamte dulovin mi puiten nor an huai hot inrin ni liamta a nor huai hot na zinga hian Australia France Italy UK ten tel mi puite chuan zalen na an du ti thu ziak te an kengani France President Emmanuel Macron an drama restaurant le van tlang huna COVID vaccine la lo te ta na khuak khirna a siam du lo na lan tirin rampum huapin lung oi lo na hi an lan tir
sarkarin health pass a siam chu an dem thu chuin an zalen na pal zut sakna niin an soi Paris khopuya pungkhom te chu police ten tear gas mangin an hnot darani Italia po August atanga mantran tu restaurant le cinema hall ba ka indoor activity ti tu ten vaccine an la to ngei ti hriat tirna green pass man tum chu du lovin nor an huai hot bok Rome Naples le Turina te mi pui pungkhomin an zalen na ra be sakan du lo thu an soi London apo mitam takin sarkar track and trace app man atum chu du lo nan lan tira he app meng hian an chet vel dan chuin kar khat chugin mi nuai ruk chuang chu in khung sang tura te ni England a hian khuak khirna te chu li deuh vek ni toma se sarkar hian track and trace app hi amang thunga Sydney Australia po sarkarin pon chuak khamna thu pek a siam du lovin mitam takin lung oi lo nan lan tir police te chuan nor hoi hot zinga mi somnga pasaren manin mi zadon chu poisa an choi tir Melbourne apo mi paruk man an ni bok Uganda sarkarin member of parliament MP te tan motor leina tana dollar maktadoi somthum apek awangin Uganda mi puiten lung oi lo na satak an chok chuak coronavirus leng wanga ramre thei tak ni to chunga harasan na satak an to belaya motor leina tura hetiza sumpek chuani wang hian mi puite hi an lung oi lo le MP zanga somni pakwata chuan motor leina tur ceiling maktadoi zanhi dollar singa sangruk zanga thau andong ani juni som pariat khan president Yoweri Museveni chuan Sri Lanka wangin mi pui chet velna te school biakin le ba ta chu karuk chuang khar le turin thu pe ka ti chuaka mi pui te khuak khirna tur siaman hi nuwa MP te motor leina tur sum tam tham tak khi pek chu ani le thungani sarkarin parliament member tlem te tana karman to takalei sak tur hi kan pom theilo ani heng MP te hian thlatin in lo ceiling maktadoi somthum vel an la reng bok heti la hian mi pui tam jok chu ei khop po nei lovin an omek thung ti in human right defender le Union of Human Right Defender Uganda Executive Director Anet Nana Namata chuan a soi Uganda a ni tin in lo fa te hian atlang puin thatin dollar somni pariat an lo thina zirtir tu te chuan dollar som sari panga an lo thung National NGO Forum ho tu Moses Isuba chuan sarkarin COVID-19 sipui leng kara mi pui nena tranpuina adilaya heti zonga achetamai hi za thlak kan ti le heng poisa te hi amamo mi nuai nga nena pek ni zo ro se ti in a soi mi pui ten lung oi lo na an lan tir la hian sarkar thu puang tu ofu no opon do chuan an thu thlu na siam chu thu thlu na dik tak ani thu le hun kal towa an ram ti dan pumpa ngai ani thua soi thung electorate nena kan tho ho na tiol sam tura ro manani civil society organization te chu budget siamna an telawangin MP te hi motor leina tur poisa an dong don tian selok vekani ati hetiang tho hian kun sang ni sompariat khan buaina lian tham takalo chuak towa activist te parliament kota pungkhomin lung oi lo nan lan tir to ni mi maktadoi somli panga chena Uganda a hian covid kai mu chua to hi mi singkwa sang kha jasari so man oma Sri wangin mi sang ni jali somkwa paruk thi anom to bok Brazil rama khopui sang changa inrini liamta khan andam president Jair Bolsonaro bang tura phut mi puiten nor anwai hodle Brazil rama sipui leng amason dana president hian soisel a lo in ei runinge ya an pu wangin ama du lo tu thanem tak chun bang turin an phut mek ani inrin nia nor huai hoti tun thachunga president Bolsonaro du lo nalan tina khopui sang changa nor huai hot thum hi na ani bok president Bolsonaro ro relan huaya Brazil ram hi khovela covid-19 trileng tuarna saber ramji nga telmeka sipui wang hian mi nuai nga chuang an thi tua president hian silen tiratangin covid-19 ri chu sela om tak ni lo nia soin invena tan mas vale social distancing dan siam da chu ado da rangani India rama covid-19 vaccine siam leidana thil fel tok lo oma president hi sinai chuan a chui mek bok
Bolsonaro du tu hi an tla hiam chak lia mi pui ngai dan lak nun hung bera president atana du tu hi 24% vel chau an ne to hei wang hian October thla president thanna nei tura po akhing pui tur worker party hruai tu le president Luis Inacio Lula da Silva chu a hne zo lo mai arin om ta hle ani worker party hi ram chung ko pui sang sanga Bolsonaro du lo na lan tira nor huai hotna mala tu ber anni Tokyo Olympic nei meka larem siami martelna India meiche hockey team chu Netherlands laka 5-1 in an chaklo India team hian Tokyo Olympic an group match masabera world number 1 an machon ngala an beise ang point an mu thelo India hian voin tlaidar nga le mini somli panga hian Germany an machon zui ngal ani he thu kan bu saila hian result riat alani lo world number 10 India tan number 3 Germany hi thingpui all sam an ni le don lo Germany hian an match masabera Great Britain chu 2-1 in an lo hne to ani Group B a India hi Netherlands Germany Ireland Great Britain South Africa tenen anam khoma in khel kwal vek nuwa point musang pali in quarter final an lut don ani in rinit lai oi hockey stadium a in khela India lamin goal khung aina ven himna thon tuma hun chan ve chung chu khel tha thokhat via ma se second half a an tlarn hung aboya an tur zui bok minute jukna leka Dutch team lamin Felix Albers mangin goal maswayan khunga goal lu atanga minute li nuwa India captain Rani Rampal chuan sutin cholok ma chuan goal dang alu bello coach George Marisne chuan an khingpui team hlom zia ra chiang goal ven hin lam angai poimwa hun rei tak chung an in veng the ma se world number 1 hi an dang rei theilowa Margot van Griffen Albers Kaya van Maskekar Frederick Matlaten an khung belle ani India tan mizo nula larem siami a in lana goal ero akhung lo FIH Rising Star of the Year ni to rem siami hian mual veilam sira tangin awan neina ajong thina ama ero chu goal suar suak zo talo ani hockey huang chunga hian team thazwal song pani ani nela India hi ranking somna ani wangin point mu har sadon India coach George Marisne chuan Netherlands laka far south chung khan ball 50% kan chang thei kan khel chelo ma se quarter thumna atang khan mun all kan in siam nema apoi zota ani theina kan nei wangin beiseina kan la nei ati All India Institute of Medical Science aims so to Dr. Randeep Guleria chuan COVID-19 chi sang ombel le sin thak danglam zel do ne turin COVID vaccine dose ni ba ka booster dose lak tel atul tia soi ANI in ankomna Dr. Guleria chuan coronavirus variant thar omzel awangin booster dose lak beli atul don tia soi booster dose second generation vaccine ani tu tua soibo Dr. Guleria chuan booster vaccine hi enchin mek ani ti po soya kumin chung chuan booster hi kanamamo don ani ati hemirwal hian vaccine la theichin te pek kim ani huna chau booster dose pek chu ani ang tia soi rampuma kumsom pariat le achung lamte vaccine pek run pui kalchun zom pui zel ania heti la hian kumsom pariat boilamte hena vaccine pek tur Bharat Biotech siam co-vaccine chu enchin mek ni in September thla result ti chuaman be se ni no pangte tana vaccine pek tur enchin na trial hi tho thuma nei ni in a tho khatna chu kumsom pani tanga song pariat in kara nei ania adota kumru katanga song pani in kara nei ni lein tuna hian kumni tanga kumru kin kara nei le mek ani Zidas Kadila Siwan a vaccine siam Zikov di chu kumsom pani tanga song pariat in kara enchin na alo nei zo to boka July ni khat khan emergency man phalna adil to ani an vaccine hi Covela plasmid DNA vaccine masaberani an dil na hi drugs regulator drugs controller general of India chuan angai tuang aims how to chuan September thla chuan no pangte hena vaccine hi pek thei ani to don ni in asoi National Commission for Protection of Child Rights NCPRCR chuan zirchian na ne smartphone mangthin no pang
za somnga pokwa point pani chuan instant messaging application koinan an manga online learning le zina kai noi atana mang chu za som point pakhat chia an om naupang za somnga pokwa point pani chuan an smartphone internet device chu in biak po nan an manga naupang zinga za som point pakhat te chuan online manga lekha zirna tan an mang thung ani ti in zir chian hian ata lang effect of using mobile phones and other devices with internet accessibility by children ti minga zir chian an neya hian naupang kumria ta tanga som pariatin kar za som thung point pahnih te chuan an mani polin smartphone an nei ti talan ani report chuan naupang kum som zinga za som thum pasari point paria chuan Facebook account an nei towa za som ni pari point pathum chuan Instagram account an nei tian soi zir chian hi na hi mi sanga zaria som pakhata nei ni in an zinga sang thum zali som kwa pakha chu naupang school kal lai an nia nu le pa sangkhat zanga som thum pali nu le pa sangkhat zanga som thum pali le ramchunga state paruka school somruka tangin zirti tu zasari somriat paruk an telani ramchunga bir sang sang east west north south and north east region huamin nei nia naupang thlante hi kumzat tinang lo tak tak ni in an kumzat cho wa chu kumsong pali 0.05 ani zir chiana chuan naupang kumzat le an social media account nei in mong anei dan te suin naupang in mutma a mobile an man hian sleep order mut theilo na anxiety taksa chawna te athlen theinin an soi zirti tu zinga za somsari pani 0.07 chuan smartphone an manin har sana an tolo tuan soya za somnga pali point pakhat chuan classroom a smartphone man hian rilru ala peng tian soi thung aims behavioral addiction clinica mithiam te chuan internet addiction laka invent tur chun nu le pa ten an fa te uluk taka an thli tlaya tul tu a soi nu le pa te hian naupang te chu smartphone khoina salutuk tur venga screen time ti tlem sak turin mihring nun ho na ta na poimo life skill lam an ko muanga yani anti ole viewer ta hne na ngen na hanjep ve leila kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe ti kha milo me sakin milo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chowa chumi nuwa notification bell kha medle in ola inda don ya